CDF zo phaini avoinga nak basic military training closing ceremony to main riat zo pheram chung hun ma pakhata hlunglai ngai an to tia thong kan thai Chiến binh quân cha luôn đẹp in ăn yêu đi chiến nói tập cần si ta chọn đẹp đi cần ngầm đi cần cứu ven la vai thà là trong mai đi đây là cần phù làm kia hai cần còn là rất hay để thật mặt ta tâm hồn bạn sẽ lòng luôn in tay là tiếng quân cờ chỉ là nhìn của ai có sự dòng xuyên lâu đi He training chu ni som thum chung to asi menung zala som buk le pan hi ni training andi he training chu zo pheram council ni ram chung mi tha sang ngai ni pau ni basic military training to di ding timi policy in to ami asi hinu zonga training to than ding in timlam na kan ngai tia CDF zo phei defense secretary Salai Benjamin ni chim ni hin hi tintan kan to mi hi zo pheram chung mi tha jang ngai mi po ne hi sitin tan hi ache khan sitin tan hi kai di khona sitikha zo pheram council ni achai hi ni hin ni defense department ni account thi kan phomi se chun hi tintan adi chami hi hin hum hai le ya kan chinlen ram hop pi silawin long silawin kan ko ram pi cha ji do than nak cha kan ro chen ha abo jong kan abo chen ha even tukin minovial te ital tum di khona city kha sitin tan kai di khona si ralka thiam di khona city kha kan som ha chun hin hum hai le kan do than naka thajang ngai mi vial te ni hin mia rakital tum di khona ding in kan som ha tikha vanchim kadu He training academy minau pakhat ni hiban tuk training kan kai hlan chu zaitin da ramriana kan ital tum ok asi kan hallo asana in he training kan kai nuin tampi kan ichap tia achim ma basic training voi nga na kan to mi thong hing ramle mi phuncha ren ton harning long kan ichap sikan le chang khana yi le jong kan ichap buhutu ta le jong in tampi kan ichap he closing ceremony zo pheram council upan ha le advisor na zong an kai khawi training adi min ha tha jang pek nak zong an ngai na zo pheram bechai boyzik ni training akai min ha mi phun than tar tlai in bikam nak zong atwa tar nai champion nak zong an ngai na tia thong kan thai uknak che in akan uktu le ram in ukna akhan chut tu hi du lo nak lang tar nak in kan rak dau len na in anga lo cha a hriam tlai ase hriam tlai dinga chun basic military training hi kan di masa her tia training adimi minau pakhat ni chimve CDF Sophie nga ching yaw chikhan sit tin da ma chnaru aming na kham mu so de sakalong ye tait pe ko kaung kaung na le lai yare pi yo sai ana shin ye chu set ko nauk that lu ngel ri that ma khan se phu chnaru ma tamai nga lu ngel chnaru lu ngel ri ma tamai nga pai lai de tawan ni shi ye lo ti shi chin ko chu chi su ya shi twa chnaru sana thuk phok khe lu thuk phok khe da me sana thuk phok yu ne ma ya lo chnaru let ne kain khe ja ye let ne kain ta phu chnaru di chikhan sit tin dan ko
တက်ရှိထားဖို့လိုတယ်